Sesirpat like post biang po District Selection Committee po East Kasihil District Shillong. Yakni kan notification ada pelanya duk kalai puitri jung merai March ada punriu. Ke DSC East Kasihil District Shillong ka kor application nam takinu kinu ki pada citizen na po India berkim juru itu ibasa permanen na po jongka East Kasihil District po Meklia. Kemud ki bab ala pan apply kini ki datang dari tu ki pasa po East Kasihil District kemud ki pada permanen nang tai kemud ki laban apply kini. Kan mau itu ikan diri ki bakwa pan apply kani supaya bahaya kan notification kana pin sutu akabede berkini post ki balai akabede ber apply kani pihak pan apply online na po jongka DSC East Kasihil kum juru phila ru ban klik ki notification na ne phila ru ban klik ki website man sabu po jongka description box ki jonga ki link ki baper bakni yosibun ki jengtem akabede berki apply online berkum juru ki notification berkum juru ki WhatsApp channel ki jonga basa join ru ke WhatsApp channel ke jonga bapin yosipun ki jipun tim akabai dia pergi kam nani ki jam ki balai man kasgi kani kadi kapus ke beningkong kadi assistant enforcement inspector ki pus ki la chadu artali kadi jang tai ki khasi jantia bat garu KP level ram tajung kini ki pus kapus ke beningkong kadi P level 5 katkum jongka revised pay structure bat ke education qualification nam tajung kani kapus kadai ki bapa sia ka class 12 seneng na kanu ka examination equivalent bat kum juru kitu berpandap ya ka DTP desktop publishing course na po juga komputer kapus ke par kadai enforcement checker kinambar ki pus kita jadu sauteli kawe nam tajung ki UR bat lai teli nam tajung ki khasi jentia bat garu KP level ke DP level 4 kalkum ka pay structure. Ki balak ban apply ke ni kapus ki itu berpas ke kelas 10 seneng equivalent na ke dokinu ki state board ni central board. Bat kum juru PD ban pandap ya ka DTP course computer course. Kapus ke balai ke di mandal under the deputy commissioner East Kasihil. Ki nambar jeng ki pos ki la jadu la teli ke di tamtaki kasi jentia bat garu. KP level nam tanjung ni ke DP level 3 katkum ka pay structure. But ke education qualification ya kene ki pan ya gitu ki bala pas ke kelas 10 seneng na kinu ki examination na po jung university na po jung kinu ki board. Berkum juru fide ban pandap ya ka DTP course komputer. Ngot phila ban apply kene. Kapus ke basau kade record keeper ki nambar jong ki post kelai teng iwe bat kade nam tajung ki UR KP level nam tajung kani kapus kade P level 3 katkum ka pay structure ki bala ban apply kani kapus kemud ki itu bala pas ka kelas 10 seneng mat kemau hakani kapus ke basau record ki par kemud kim nan kam certificate i ere abai debat kani kapus lada pi apply kapus ke basan kade copies ki nambar jong ki post kelai jadu sautoli kawe nam ta QR bat lai tali nam ta jong ki khasi jentia bat garu KP level nam ta jong kani kapus kadi P level 2 katkum ka pay structure kemud ka education qualification kemud ki sim nam ta jong kani kapus kide nam ta itu la pas ka kelas 10 seneng klem kinu ki certificate na klem kinu ki course kapus ke banreu kade manual assistant ki post kila chadu lai tali kemud art tali ki post kide nam ta jong ki inspector of legal metrology bat kawe kade nam ta ki post jongka assistant controller of legal metrology lai tali ki post kawe nam ta ki UR bat art tali nam ta ki khasi jentia bat garu KP level nam ta jong ki post kade P level 2 katkum ka pay structure kin siu yapi ki bala ban apply ya kani post ke ban reu kemud kide gitu ki bala pandap ya ka kelas 10 seneng kemud phila ban apply kani klem kinu ki certificate nam ta ki we bat ki course ka age limit nam ta jong kini ki post paro kemud khat plus nem hadu lai phars nem berkan don ru ka age reduction nam ta jong ki SC ST kemud kitu ki badai SC ST kemud lai phar plus san kemud ladu lai punyus nem kemud kitu ki bala ban apply ya kani badi ka date of birth dan pensisa ya ka tarik badi ka senem kha ka jong phi kemud kin page bait na po jong ka school certificate ani ka bar certificate ka jong phi kabala dep ban issue na register po jong ka kinu ki office na po jong ka government
Berkapimena nega jeng siu ram tajung kini kipus ki balai capo jungka DSC iskasihil kemud ba sispat ingka nam tajung ki UR ba nam tajung ki SC ber ST kandisan pudingka pinsla ban siu ya kapimen ke jungpi dak ba penon kam ya ka debit kom ATM kad net banking buat kom juru ka i chalan ane la da pikwa ban siu dak cash pilaru ban siu kinu kinu ki branch jungka SBI sekan mau itu ban apply kani kemud la ki apply la tadi sotali kipus kemud ba pia ban siu san po tingka ka we la da pia apply la tali kemud pia ban siu chis pa san po la da pia apply sau tali kemud pia siu sau arspa la da pia apply tang ka we kemud pia siu tang san po tingka kan mau ka bede ba pila siu ya ka pimen ke jungpi kemud sin ba pila siu kemud pimla shu ban yo biang ya ka pisa ke jungpi hakinu kinu ki daw bata ka bede ba don ki jung thut kunu kunu ha bede ba pi siu ya pimen ke jungpi ha por ba processing kemud ba pila ru ban kontak ke kini ki email dsc@gmail.com jongka dsc@iskasihil pila ru ban pentip bat ko leki ladodon kinu kinu ki jing thut kan mau gitu bakwa ban apply kini pila ban yo shibun ki link na po jongka description box jonga sakli kite ki link ka bede ban apply itu ki link ane ka bede ba pikwa e notification ba kyo ban puli ba sutup viral deru pila ban page po ka description box ka jonga pila ru ban join ya ka WhatsApp channel ka jonga ba yo shibun ki jing tip ba bede ba ki kam ki jam ki balai mana kasngi kan mau ru ban share ban like ban subscribe ru ka channel ka jonga na po support kan mau ru ban share saki parlok jong pi la si ki don ginu ginu ki jing kwa ki jung ki hak bay de kini ki post ki balaj kenang ba kini yo ban tim so ba ban rabrang ban share tetang kini ki tip kan wara HP menta kubli shibun